Hebrewanon 4:12 ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. 2 Timothy 3:16-17 All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 2:15 Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. 1 Corinthians 15:58 Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7 As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Matthew 9:37-38. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Galatians 6:9. Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119:105 Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10 And the gospel must first be preached to all the nations. 2 Chronicles 7:14 And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3:1 My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2 For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28 How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa YouTube and Facebook under the ministry Vic Balbido Evangelistic Ministry. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 mga atong gamiton. And after you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, kung wa ka pa makadawat personalmente kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong pagkumpisal sa imong mga sala, kundi pagdawat ug pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. John 3:36 says, He who believes in the Son has eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, magampot sa hilom. Let us pray. Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study.
through the YouTube and Facebook to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided God the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater the impact, the greater production of divine good, the greater reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so as we approach the study of your word, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill the divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa inyong tanan o ganiyan sa kita sa atong panag-uban. Din atong pagtuon sa pulong sa Dios o aniya kita punting nagadupot ni ining the doctrine of double punishment o niya kita ning buntaga o gabiuna o hapuna, whatever is your time. Niya kita sa mayong panglawas. I hope you are. O we are alert with clear mind. O we are still alive and still breathing. This is all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Grasya kining tanan. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Now, padayon kita sa ato nang sugdan paghisgot sa doctrine of double punishment. Excuse me. Unas tanan. Let us refresh our mind once again sa principle nga nagaingon. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Now, ato namang giingon sa miyaging higayon nga kita nagatuon nini, nga ang usa ka magtotoo dili disiplinahon tungod sa iyang mga sala. Disiplinahon siya tungod kay siya midesider man to disobey God's solution to sin, which is rebound. Kay giandam naman ning tanan sa Dios, sa kaniyang tungo pang tanan nga kita may balik ngadto kaniya kung atong gamiton kanang principle of rebound. So, tungod kay misupak man kita sa Dios nga dili kita mutuo, then mao kana nga kita disiplinahon. So, double punishment kining punitive kay duha man ni ka na hisod dinhi law of volitional responsibility o ang divine discipline. Now, o ganto na usab nga ipahinumdum kanimo nga ang doktrina sa double punishment nagpasabot kini nga kita disiplinahon both by us, kita mismo, for disobeying God and by God Himself. So mo nang nahimo kining double punishment. Kita kay produktor man ta sa atong desisyon, misupak man ta sa Dios, then kita nagapanton lang sa itong kaugalingon. At the same time, ang Diyos is also participating in this punishment business. Okay?
Now, sa Colossus 3:25, he who does wrong will receive the consequences of the wrong. O why pagpihig-pihig kini, no favoritism. Mao kanay gisulti sa Colossus 3:25. All human sin, ang tanan nga tawhanong mga sa, resulta kini sa atong kaugalingong kaubuton, succumbing to temptation under the pattern, I wanted to do it, and I did it. Busa, we do it for ourselves, hence the principle of self-induced misery. Kita ragoy naghimog alaot sa itong kaugalingon, mo naghihimog self-induced misery. So, whom should you blame when you make a bad decision? God or you? Natural, ikaw. Kaya ikaw may muhimog desisyon. You are a product of your decision. Timan-an nato ka ng very popular principle. We are products of our decisions. You are going to pay the consequence of your wrong decision. Osto? Now, man by nature is arrogant and does not admit sin. Mura na og kanang kinaiya na sa tao ba nga mapahitason og dili mo angkon nga nagasa. Now, timan-an usab nato ang gisulti sa Dios diyan sa Proverbio 3:12 ug sa Hebreano 12:6. God chastens those whom He loves. Kinsang iyang gihugma, iyag kanang pantunon. Now, 1 Corinthians 11:30 also says, that is why many among you who are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Daghan kaninyo ang nagmaluyahon o nagadaot, o a number of you have fallen asleep. Kamatayon kining fallen asleep din eh. Now, let's also remember that excuse me, the Supreme Court of Heaven adds to what we have started in sin. This is classified as the law of punitive action, in which God does it to ngari ka nato, okay, na warning discipline, intensive discipline, and this sin unto death. Mao kani ang tulo ka ang sa Dios nun nga pagpanton, the 3 stages of divine discipline. Now, the love of God for us has never changed. Timan-an nato kana, nga wa gyud mo sab ang gugma sa Dios ngari ka nato. Wala mo sab. God's love depends on God, not on our human feelings. It is true that every discipline hurts. Sakit mo yun. By double punishment, we mean this. We are disciplined by God for disobeying Him. Number 2, we are disciplined by ourselves because of wrong decisions we make. Mao nga atong balik-balikon, subli-sublion, kining maong prinsipyo, aron mahimo na yung klaro kayo, tinaw, tataw diri sa atong panumduman. So, he who does wrong will receive the result of that wrong. Mao kanay prinsipyo sa ginganlan og self-induced misery. Now, tiwanan na to nga dunay 3 stages of divine discipline: warning discipline or knocking discipline. Mutuktok ang Dios, anak, balik ngari sa atong o imong lugar nga puloy-anan. Pinagi sa imong pagunsa, pag-admit sa imong nabuhat ng mga sala. So, kung imo ka ng buhaton, dili na mo mahog sa ikaduha. Kaya kung ikaw magpatuyang gihapon, maglunang ka gihapon sa maong kahimtang nimo sa pagpakasala, then
Adto na kini mahagbong adto sa ikaduha nga mao ang intensive. May pagkabugat-bugat na. Okay? Apan kundi gihapon ka magpa tuo, wag gihapon kay pag panumbaling sa pag pahinumdum sa Dios kanimo pagbalik, then human sa intensive unsa. Kuhaon na lang gyud ka. At not the right time nga kuhaon ta ka. See, kay ngano? Nakita sa Dios yung pagka-omnisyente nga di nagyud ka mausab. Magpabilin gyud kag ingon niya na nga pagka-reversionista. Kung nagyud ka naglunang diha sa puloy-anan sa gahom ni Satanas, the cosmic dynasties. So, kuhaon kaniya mo na ginganlan nga stage of divine discipline nga ginganlan og sin unto death. Sala na makawatay. Now, okay, so the law of volitional responsibility is in the Bible, nasa Biblia. And the law of divine discipline is also in the Bible. The sequence, number one, we sin. So after we sin, we receive the discipline. Number two, we receive the punishment from God. Now, by the way, kining rebound, dili ni lisensya sa pagpakasala. Kaya na may uban lagi nga ilang pagtuo nga, may kaya na rebound, mahimo ra ditag magsige pagkasaha, kaya na may andam nga rebound. Dili. Ang purpose sa rebound nga gihatag sa Dios kanatong mga magtutuo, dili kay hatagang kas lisensya sa pagpakasala, dili. Instead, gihatagan ka sa maong benefit, gihatagan ka sa maong benefit gikan sa Dios, dili paghatag nimo lisensya sa pagpakasala, kundi lisensya sa pag-alagad sa Dios. It is a license to serve. Kaya ang labing tinuod, unsa man nato pag-alagad sa Dios kung tuwa ta sa gawas. What I mean is, tuwa ta magapuyo sa cosmic dynasties ni Satanas. Dili kita makaalagad sa Dios. What tayo mahimo? Okay? Bisag unsa, with all your religious pretenses, that cannot happen. Because nagpaaron ingnon ka lang. You are making yourself a hypocrite in that. Kaya kung naa ka sa sala, disiplinahon gyud ka sa Dios. Anak mo kaniya. Okay? So, ang rebound therefore, na ay resulta. Nahibaw naman taniya na kiniagi man lang is paglabas sa itong panumduman ni nga. Ang rebound na ay resulta. Number one, nga ikaw mahibalik sa pakig-ambitay o pagpuno sa Espiritu Santo. Excuse me. Feeling of the Holy Spirit. That's number one. Restoration of the feeling of the Holy Spirit. Number two, removal of your personal sin. And number three, you have to keep moving in your spiritual life. See, mahimo na nga mo padayon na kas pagsibog sa unahan. Human ka, ma-restored ang imong feeling of the Holy Spirit, ma-remove, matangtang, kadtong imong personal ng mga saang nabuhat. Mao ni tulo ka mga positive results sa imong pagtuman sa prinsipyo sa rebound technique. Kini grasya gihatag sa Dios aron kita mahibalik ngadto sa iyang kiliran. Okay? Now, suffering, divine discipline, is a motivator. Ato naman ang gingon usab sa mayaging higayon kita naghisgot nini. Suffering is a motivator, a teacher to a believer to repent. Well, ang meaning sa repent is to change your mind. Metanoeo. Meta means change, noeo means mind. See, that's a Greek word. So, suffering is a motivator,
and teacher to a believer to repent, to realize aron siya makahinuklog that he is already out of fellowship. Nahigawas na siya pakig ang bitay sa Dios. Kinapaitan ka na mahigawas ka sa pakig ang bitay sa Dios. You are vulnerable sa tanan nga mga dangers in life. Kaya naibaw naman ta. Just to refresh our mind. Na kung ikatuwa sa gawas sa divine dynasty, so tuwa na kas cosmic dynasties, ngayon tag-dynasties, kaduha man ko lang iyang Satanas dynasty 1, cosmic dynasty 2. Okay? Ang unang dynasty mao na ang arrogance complex. O ang ikaduha mao ang hatred complex. So tuwa ka. Wala ka sa divine dynasty, therefore you are open to all dangers. Okay? Imbis ikaw mahimong dangerous, na ikaw naman hinuon ang nagatubag mga dangers. Kung tuwa na ka dito sa gawas, tuwa na ka sa gahom ni Satanas. O, timan kadtong tulo ka mga major protections sa magtotoo. Excuse me. Namely, guardian angel, wall of fire, and encapsulation. Kining tulo, dili na mo saler. Ma-inactive na. Wa na siya'y kanang function samtang tuwa ka sa gawas. Kaya di naman mo lihok kadtong tulo ka protection sa Diyos. Kaya you are under discipline naman. You see? So again, akong balikon, suffering is a motivator or teacher to a believer to repent, to let him realize that he is already out of fellowship. Now, okay. So, sin hinders the function of our spiritual life. You see? Tungod kay kita nagpakasala, then, mo na makapaundang nato, makapahunong sa pagsibog sa atong espirituhanong kinabuhi. Thus, God warns us regarding that. Kanunay yung nagpasidaan ng Diyos mahitungod niini. He reminds us of the volitional responsibility and divine discipline. Now, God alerts us to the fact that there is a divine solution. Na magi solution. Every problem has a solution. Di man na nato ka na. Problema maning pagpagkasala. Gusto? So, ang Diyos nag-aunsa, sangkap ka na itong solusyon. So, God alerts us to the fact that there is a divine solution. Remember, we have to remind ourselves as believers, remind ourselves to the principle, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Mao ni solution sa Dios. Genuine, real. Dili mahimong ikaw ray himo deg solution nga unsa magsigag tambok tingali sa mong dugan, mia culpa, mia maxima culpa. Dili magsilbi na. Gikinahanglan nga musunod ka, pasibo ka, mong pahiluna ka sa unsa patakaran, the protocol of God's plan. Nawa magkamasibo niya na. Now, of course, tungod kay tuwa namang kasgawas, ang imong kinabuhi karon begins to be miserable. Kay ikaw raman lagi po naghimong miserable nimo. That is self-induced misery. So, ang imong pagkinabuhi ito sa gawas, tuwa sa gahom ni Satanas, will be very stressful. Okay? Naanay grabing pagpiit nimo. There is no more, peace of mind. Wala kay pagka-relax. It is a stressful kind of, situation. Now, remember the principle also. Stress is optional, but adversity is inevitable.
Okay? Ang pagpiit, hinun lang itong pagpiit, ang binisaya sa stress, mapili nimo, makapili ka, ikaw rabay magpiit sa mong kaugalingon, apan ang katalagman, dili magyud kalikayan. You see? So, again, God alerts us to the fact that there is a divine solution. We have to always be aware of this. Otherwise, we will be miserable. Og si Satanas, nga mao na may nagduma nimo diha, kay ito naman kasi ang dapit nga may gahom niya, din maingon siya, kini, binta, kay daghan nami. Kituwa naman ka na sakop naman po kasi iyang kampo. Ning gawas ka man lagi sa kampo sa Dios. Kaya I hope na klaro nimo ni, fellow believer. Kini pagulangway kini sa atong pagkinabuhing Kristohano. Therefore, only metabolized Bible doctrine is the real solution. Gusto? Kining atong gitun-an karon. Mao kini ang doktrina gikan sa pulong sa Dios, mga pagtulunan ug kinahanglan nga kining maong nadungog nimong pagtulunan, imo kining tutukan, imong hatagan sa pagpunting sa mga nahuna, consideration, imo kining sabton, imo kining katunan, o imo kining tuuhan aron sa imong pagtuo, imo na kanang maggamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Okay? Ingnon lang nato kini moray laktod na tong padayag kanimo, pagpulagway kanimo unsay but wasabot ni metabolized Bible doctrine. Metabolize na galing na gyud og kanang pulong sa Dios nga naa di mo kalag, mo liwok-liwok na mo tuyok-tuyok na diha sa imong stream of consciousness. Mao na kanay mo badlong kanimo matag karon og unya nga dili ka na madakin-as, mahilukapa, mahiagom sa mga ingnon ta mga klarohon na ito mga tinunto ni Satanas. Kay sayod na si Satanas mao ang arch enemy of God. Ug siya ang iyang puwersa kainit usab, labi na nining nagkainit na kining angelic conflict nining panahon na we are witnesses to all this mga kaguliyang, mga kagubot nining kalibutan. Ikaw mismo, you are a witness. And I hope you're aware of that. Tingali, nagpa-isi-isi ka lang sa imong kinabuhing Kristohano, dili madaog pa isi-isi. You know, ang Kristohanon nga kinabuhi is a supernatural way of life. Supernatural, dili gini ordinaryo. Magklaruhay ta. It is a supernatural way of life, and as such, it needs or it demands a supernatural way of execution. Mao na nga ang kalibutan makaalinggat nimo nga unsa naman ning kalihukan karon nga mura di na ko kasabot. Mao na nga gikinahanglan ang atong pagtutok nini. Nga gikinahanglan nga kita, we always be aware by taking in Bible doctrine on a daily basis. Kay aron matino gini mo, masuta gini mo, maklaro gini mo, mahimo nimo tataw sa imong kinabuhi nga ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Ana man sa sige na tug bat-bat din sa dipita magsugod sa itong Bible study. The Christian way of life is not a joke, my fellow believer. But it is a supernatural way of life. Mao na,
nga ang labing tinod, the Christian way of life is a thrilling, adventurous, kulba hinam nga matang sa pagkinabuhi. Wa lang ta maka-amgo niya na ay daghan natong bagang duot sa mga magtotoo nga wa lang yun sila makaamgo nini nga unsa ka mabulukon. How wonderful, how fabulous, how fantastic the Christian way of life is. Now let me stress on this very strongly. Kay kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios is not a joke. Gitun-an in taon kini aron kini matudlo ngari ka natong mga magtotoo nga mga anak na sa Dios. Di na ba tatagad din oy? Kini nga itong kinabuhi karon is a preparation for our eternal life. Nga garantiya na sa Dios. Human nimo dawata tuuhi si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Ang imong eternal destiny is already guaranteed. That is God's ironclad guarantee nga ikaw magakinabuhi na uban sa Dios hangtod na sa wala na katapusan. Dili lagi duwa-duwa. It's not a joke. Mao nga kining atong paghimo nining Bible study through the YouTube and Facebook under the ministry, kini usa sa mga grasya nga gisangkap sa Dios alang kanato. Mao na volitional gihapon. Wa pay pugos ni. Narani mo mapahimos ka man ini undi. Apan naibaw na ta kung ikaw mo pahimos, you will be benefited. That is 100% sure. Kaya ano, dili ako nagpasiguro niya na, kundi ang Diyos mismo na mo itong focus ning tanan. Kay si Ginoong Jesucristo nagahuwat lang siya. God is just tapping His foot. Naghuwat siya kinsay tubo, magakaton sa iyang pulong, hala, tubo, saka, hantor makabot ang iyang goal. The common goal of every believer is spiritual maturity, the stage of capacity for life. Ang buot pasabot ni capacity for life, ang imong katakos sa pagkinabuhi. Takos ka na si Apostol Pablo mismo nakaabot niya na. Huwag yan yung datistingan ka na. Salir yun. Kaya nga no. Huwag may pulong sa Diyos nga di mo salir. Ang tanan mangyod mo salir. Ginoo na una. Mo na ikaw magtotoo karon nagpaminaw nini. Totoo kini mayo. I hope you consider this in a serious manner. Nga only Bible doctrine that is metabolized is the real solution. Why mahimo ang tawhanong solusyon? Bisag unsaon ginanimo, it will end up into being miserable. Kaya wa man gyud mao bitaw nang giingon natong prinsipyo usab sa pulong sa Dios nga God's timing is perfect. Ang atong timing ingon nga mga tao lousy. Manilabing tinuod. Our timing is lousy, but God's timing is perfect. So kung buot ikaw nga masibo sa timing sa Diyos, na mo ni. This is the process. Studying God's Word. Aron masilsil ang pulong sa Diyos, musod na yun sa atong galamhan, o mo na kini atong gamiton sa pagunahuna. Remember, 1 Corinthians 2:16, ang pulong sa Diyos is the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong gitunan. Huna-huna ni sa Diyos, oy. Tingali mo, wa lang ni mo na isapayan, ba mo rabalag, wa ni mo na panumbalinga. You see, ang akapay, tinikay, ang banato, simba lang kuno, ay, musimba lang kuno nga, tungod kay obligasyon, nga madubinggo mo simba nga mao na nang nahuga na sa prinsipyo nga
ritual without unsa, reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. You see? Dili meaningful yung mong pagsimba. Mura man lang routine man lang atong ibuhat kasagaran. You see? Napay ang grabe. Pag yun, napay upang musimba sila sige imbis maminaw sa wali, tuwan na sa gawas. Nya, walang. Mura lang. Nya, uban pag yun. Ang grabe pag yun. Sige paminaw tingali sa wali, sa ministro, sa pastor, magsige ko na, dukaya po na mahumanay, napaya mong lakton, naparabaya mong picnic. Makatawa kita niya. Yes, tinuon na. It's a reality. Mo nang aluoy kayong Kristohanon nga, mo lang ka na ang iyang attitude nga tos pulong sa Dios. You see? Remember this principle, my fellow believer. Your attitude towards God's Word is your attitude towards God. Claro? Your attitude towards God's Word is your attitude towards God. Namo na. Ibaw naman tanga dili na buwag kining pulong sa Dios og sa unsa ang the living word from the written word. Naibaw na taniya ng prinsipyo. Useless the one without the other. Mo nagingon sa mga human parlance. Why hinungdan? Magsige lang kay simba o Ginoong Diyos. So niya. Wa man nimo higugmang iyang pulong. If you love me, love my word. Mo nay pulong ni Ginoong Kristo. Pulong na sa Dios. If you love God, you have to equally love His word. Kaya di man lagi sila mabuwag. See, they are one and the same. Therefore, balik ta sa prinsipyo, only metabolized Bible doctrine is the real solution. The Bible doctrine that is only gnosis, oh by the way, kining gnosis, ang gnosis, G-N-O-S-I-S, is a Greek word nga nagpasabot og academic knowledge. Knowledge. Sa Visayan, kahibalo. Okay? So, naay sa kapastor, nagtudlo sa pulo sa Dios. Okay? Samtang naminaw ka, maingon kag, nakasabot man ko. Klaro man, kasabot ko. Apan kung kuto, bradiya sa mong pagsabot, kana mahog lamang paminaw. Mahog lamang og unsa, academic knowledge. Academic. Pero kung na siya mong nahibawa sa eskwelahan, okay? Academic knowledge. Why kapuslanan ka na sa imong espirituhanong kinabuhi? Wa. Mahimog siya kag-attend regularly apan wa man imo tuoy. Mahog lang yung tanan og academic knowledge. Say, okay, the Bible doctrine that is only gnosis cannot in any way solve. Dili kini makasulbad. It's not a solution. Therefore, gikinahanglan ng imong pagunsa. Pagdungog, pagkaton, pagsabot, pagtuo, na ang yawi diha. Pagtuo, pagdawat, o kada kay mo namang gituhan o gidawat, then magamit na nimo sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. You see? Diha pa magamit nimo na as a solution. Apan kung kadto academic knowledge ra imong nahibawan, wala. Why kapuslanan sa pagsulbad? Therefore, if we ignore God's warning, then we deserve divine punishment. Remember, we are not judged for the sins that we commit, because all sins were judged at the cross. Gusto? Gihukman ang tanang mga saa dito sa cross. Samtang nagpakamatay si Kristo dito sa cross. We receive double punishment, divine,
because of what happened as a result of committing that sin. The following things actually happened when we sin. Number one, we allowed our old sin nature to control us by deciding to sin. Second, we grieved the Holy Spirit after we decided to sin. Now, okay? Nasayo na punta to kining gig-review nga duha ka power ang nagailog niini. Power of the Holy Spirit and power of the old sin nature. Na ay bugno, okay? Na ay away, na ata sa taliwa, in between ta. Now karon, through our volition, through our kaugalingong kabubuton, mahimo tas pagpili kinsay padumalahon nato, either God the Holy Spirit or ang old sin nature kinaiyang makasasala. Sa panahon nga kita mo desider, maingon tag, okay, na tingali pagtintal, apan timanan na to ang tentasyon dili sala, okay? Ano sa mahimong sala kana? Sa pagsugot ni mo niya ng maong tentasyon, mao kanay mahimong sala. Okay? So you decide to sin. Pag ingon nimo, okay, buhaton ako ni kining pagpakasala. Tuwa ka na. Tingkagol ka na dito sa imong unsa. Ang imong amo na ron si Satanas. Okay? Tuwa naman ka sa iyang dapit nga naigahom niya ang cosmic dinosphere. Tuwa naman ka nagpakasa ka man lagi. So you are under your old sin nature. Siya na mo dumala nimo. Naagod na diya sa tapot na guslawas. So mana, you are a product of your decision. You will pay the consequence. Man is a product of his decision. So, mana na. Disiplinahon ka, kaya anak ka man sa Diyos. O kini alang lamang nato mga magtotoo, way labot ang mga di magtotoo. Kaya lagi sa atong prinsipyo nga, ang dili magtotoo, dili disiplinahon sa Dios. Tingali mo yung abintaha. Ug dili ka magtotoo, yung abintaha ka dili disiplinahon. Ang grabe, kay dili ka disiplinahon, kung dili, hukma naman ka. You will be judged. You are condemned. You are damned. Manang di nakadisiplinahon, kaya wala kay labot sa panimalay sa Diyos. Klaro? Okay, so therefore, ang mautong duha kabutang that actually happened when we sin. We allowed our old sin nature to control us by deciding to sin. And the second, we grieve atong sakit ang Espiritu Santo. Humanta mo desider sa pagpakasala. Remember the doctrine of volitional responsibility. Mao ni ang atong gitutukan dinhi. Mao kini ang silbing ingnon tauluhan nining atong mga paghisgot niini. Although ang ato yung title sa atong pagtulunan mo ang The Doctrine of Double Punishment. Ato kining ipadayon sa sunod higayon busa gidapit ka gihapon higala igsuon nga magtutuo sa pagsubay niini aning atong series of Bible study nga Visayan English version og mahimos pag awhag o pagdapit sa imong mga higala aron sila usab makakaton sa atong mga pagtulunan dinigikan sa pulong sa Dios. Naroon na nila, muuban ba nimo o di, lagi kay tanan volitional man, naramas kabubuton sa tao. So, kini atong giangkon nga grasya sa Dios, gisangkap kini niya alang sa atong kaayuhan, nga kita makagamit nini sa pagpadayon sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, let us dedicate the closing moments to those without Christ, without hope and without eternal life.
This is the most important moment in your life. In fact, in your entire life. Yes, this is the most holy moment in this particular gathering. Niining adlaw, because this will determine your eternal future. As you sit here, diha sa imong niamutangan, and you consider who Jesus Christ is and what He has done. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. That means the Lord Jesus Christ is either a liar or He is what He says He is, the Savior. He is the Savior. And what does that mean? That means Jesus Christ came into this earth, took on the form of man, and was God, undiminished deity, and true humanity in one person. He came for one reason, and that was to die. To die for you. Greater love has no man than to give up his life for a friend. The Lord Jesus Christ did not give up His life for a friend. He gave it up for the entire world, even for those who hated Him, even for the Pharisees who hated Him. He died for them, and He died for you. But what does that matter, you may ask? It does matter, my friend, because while He hung on the cross, God the Father imputed to Him, the perfect God-man, the one who did not deserve it. The Father imputed to Him all the sins of all mankind and judged Jesus Christ for them. In that judgment, He became our substitute. He was judged for all our sins so that those sins are no longer an issue between us and God. They have been paid for. We don't have to pay for them. We don't have to pay for them. They're blotted out. So, now as the Scripture says, all that you need to do to have a relationship with God for eternity is to believe in the Lord Jesus Christ. Believe who He was and what He did for you. That is the content of that faith. And that's it. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. So, do you want eternal life? This is the only way to have it. When you do that, you will be born again. That's being born again into the family of God forever. Heaven is securely guaranteed for you. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you, you have ever been faithful and always will be to your word. Make us, Father, always realize and be aware that you and your word are the only two immutables throughout the universe. And realizing that always, may we make these two immutables our priority in our present life, thus reaching our goal, which is spiritual maturity. We thank you, Father, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. We thank you, Father, for the fellowship which we have shown for each other today, the true doctrinal concept of Christian fellowship, which is developed within us as a result of doctrine resident in our soul. All these we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.